Sinesbenalo izwi kaNkulunkulu kodwa there is another verse, there is another answer lesigcine ngayo 2 Corinthians asibambe leyo Apostle Paul 2 Corinthians chapter number 5 athi ngivule nami 2 Corinthians lesibili isahluko sesihlanu mhlawumbe ngcono basiqale lapha ku14 verse 14. Ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela. Sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke. Munye owafela bonke. Ngakho ke bonke sebafa. Isabulu lesisi Apostle Paul uthi ngakho bonke sebafa. Kodwa lokhu kuqondene nabantu abakholwayo. Hayi umuntu ongakholwa ukuthi wafela bonke ngalokho bonke sebenjani sebafa. Verse number 15. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo. Asigcini nje bazalwane ukuthi wasifela. Wafela bonke. Abasekhona lokuqala bashilo ukuthi wasifela wabafela bonke abantu. Wakufela uJesu wangifela mina wabafela bonke abantu ukuze basindiswe emhlabeleni. Kodwa la verse 15 lesambulo bazalwane mhlawumbe sika Paul kuthiwa uyena uNkulunkulu yesifundo yokuqala baseKorinte uthi wakwamkela enkosini. Uyena kuphela uMapostle Paul uNkulunkulu owabambulela le ndaba yokuthi uJesu wabafela abantu. Bonke abanye abavangeli abayikhulumi le ndaba. uApostle Paul kuphela ukhuluma ngale ndaba. Uyena kuphela oxoxa le ndaba ukuthi wabafela. Uyayikhuluma kwabaseGalatia, uyayikhuluma kwabaseRoma. Uyena nje ixoxayo le ndaba ukuthi uJesu wafela abantu ukuba basindiswe. Wafela izono zethu ngenxa yezono zethu. Uthi ke wafa wavuka. Njeba ngisho ukuthi asifundi kubo Petro nobani no James nobani kodwa uNkulunkulu wamambulela le ndaba uApostle Paul. uNkulunkulu umuntu noma abantu abakholwayo bayafa bavuke kanye noJesu. uJesu mhla efa wafela bonke. Libe selithi ke maniqhubeka ukuze awuphinde uverse 15. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona. Ukuze abaphilayo bangabe saziphilela. Ngamanye amazwi njengoba eqala ngokuthi sebafa bonke bafa ebuntwini babo ukuze mabe qhubeka bephila bangabasaziphilela bona kodwa benze njani baphilele yena owabafelayo wabuye wenze njani wavuka.
uyaqhubeka ke athi asayikwazi umuntu ngokwenyama naba besimazi uKristu ngokwenyama nokho manje asisamazi. Athi uverse 17 kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala kudlulile bheka sekuvela okusha. Njengoba ngishilo ukuthi noma bazalwane ekhona amavesi kuyenzeka la ekuphileni kwethu ekholweni uthola kunevesi elisibusisayo kunamanye. Kanti onke amavesi ayahambisana. Akuvele kuyofika lapha le verse elishilele uverse 17 ngiyazi ukuthi siyamthanda kakhulu ukuthi yena uma umuntu esekuKristu isidalwa esisha kuthi okwaqala kudlulile kodwa ayiqali lapho bazalwane iqala la ethi wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabisaziphilela kodwa baphilele yena. Uma bazalwane uJesu wafa wavuka nathi safa kanye naye sisethembeni lokuzophinde sivuke naye kodwa lethi bizi ukuthi thina singabi saziphilela kodwa siphilele yena. Siphilele owasifelayo. Siqalile ngamasibongo kuExodus ukuthi abaseGibhithe babheka igazi lalithi bangidlula umbhubhisi kukhona igazi kuleyo ndawo sekufiwe. So ingakho laba bengasaye ekufeni ngoba la sekufiwe. Ingakho umuntu oziphilela yena uya ekufeni kodwa ofile akasaye ekufeni. Apostle Paul uyayikhuluma leyo ndaba encwadi I think abaseRoma chapter 5 or 7. Let me check it. Okay, 7. Ekhuluma ngokukhuleka emthethweni. Ngiyazi ukuthi ena ke mhlambe mangaba uyizwa le ndaba kuzoklikha enye into engqondweni yakho. Uverse 2 uthi ngokuba owesifazane oganileyo uboshelwe ngomthetho endodeni. Kodwa ngicela ukuklina ingqondo yakho. Uthi yena uboshelwe ngomthetho endodeni isekhona kepha nxa isifile ukhululiwe emthethweni wendoda. Mawufunda kahle le verse ke mawufunda kakhulu esilungwini iexample akathi leswa lento icabangayo. Uthi for example Apostle Paul mayibhala la wenza uyalinganisa la uthi ngalokho ke lapho indoda isekhona iyathiwa isiphingi uma eba ngoyenye indoda kepha nxa indoda isifile ukhululekile emthethweni angebe isiphingi uma eba ngoyenye indoda. Apostle Paul usakhuluma le ndaba efanayo ukuthi uNkulunkulu wasikhulula kanjani emthethweni wesono. Uthena uthi wafika thina siboshele emthethweni. Ingakho uJesu naye engasengakwazi ukuthi yena athi umthetho uyawuchitha. Umuntu ophilayo uboshelwe esonweni. Oza mhlawumbe uboshelwe kuthiwa indoda isaphila ushade nayo. Uthi kodwa ke day kufa indoda lo wesifazane ukhululekile ngoba lona mangaba eya kwenye indoda kuthiwa ubizwa lesiphingi